Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajing Aila jung Deputy Commissioner ke West Jente Hills ki patba ban lek yo lek hat ka arpratrik luber arajar arpo nadu kapor kendai James step hadu san beje janmien lalap penban bagi patba kila tur biang puk syaki dukan dia marbam bagi dukan dia johor dia do ki badan hayau musiang lalap bagi patba game shim labut satia yi kendon balabat hak dak sorkar jela bat ketenat ke kuat ke khia kataban ker na ka jingetur syaki jaka bun beriau bat ban yang jengai hadu simitar kala pen bijai ya ka jingtmu ban yakon persya ya uknyang jingpang coronavirus hajuai nakal yang keyboard senchar ka West Jente Hills District kila pen bana ba ka korpiu kan peteng biang hadien ka san beje jan miet ha ka arpra terek tat adu ka por riu beje step jang ka life way terek luber arhajar arpo Arwas,